Ok, idemo pogledati normalan sat koji se bavi pripremom onoga što ste vidjeli u prethodnom videu. Vidjeli ste kako se može izraditi animirani film. Znamo kako animirani film nastaje. Nastaje tako da se neki likovi kreću po nečemu, po nekoj pozadini. Ovdje je bilo vidljivo da se kreću po pozadini koja je stilizirana pozadina planine i neba i nekog travnjaka. Likovi koji su bili vidljivi su naravno likovi ovi. Kao što vidite, već su neki prepoznali da sam to zapravo ja, jel tako? Sad je pitanje na koji način je ovaj lik nastao. Pitanje je to, sad ću objasniti. Donji dio svakog tog lika, donji dio, čitavo tijelo sam nacrtao pomoću nekog programa za crtanje. Gornji dio, jer vidite da je prilično vjerno nacrtano moje lice, jel tako? Znači, moje lice je ovako, evo ga, slično, bez ove maske, a držim u ustima slamčicu od soka. Sad, što sam napravio? Morao sam fotografirati mene, znači sa fotoaparatom, uzeti mene u jedan program i pomoću tog programa me pretvoriti, glavu moju pretvoriti kao da je crtana. Ok, to smo sve napravili pomoću nekog programa i dodao sam, nisam dodao slamčicu, nego sam kad sam se snimao imao slamčicu u ustima. Znači slamčicu od soka. Okay. Sve ovo ostalo sam zapravo nacrtao pomoću programa za crtanje. Ja ću sada krenuti sa demonstracijom svega toga skupa. Pomoću programa za crtanje kojeg svi znate, to je bojanje, jel tako? Evo ga. To je program kojeg mi znamo koristiti. Međutim, nažalost, taj program nije dovoljno dobar jer ne podržava zapravo slojeve ili takozvane lejere. Koji program kojeg smo demonstrirali to može obaviti da ga ne trebate imati instaliranog na računalu? Da li netko zna kako se zove taj program? Kleki. Online program za crtanje Kleki.com. Dakle, ovdje mi je problematično jer ako bih htio sad nešto crtati, vidim da što god zahvatim, zapravo nemam te slojeve, što god idem mijenjati, onda je trajno izbrisano. Sad ću vam demonstrirati taj moj Kleki.com, zatvaram ovaj Paint. Kleki.com možemo naći na internetu, vrlo jednostavno, ako napišemo u adresni Kleki Paint tool, Kleki, znači on odmah meni u mom ovom brauzeru ili u pregledniku web stranica ispisuje Kleki.com. Dakle, kliknem na Kleki.com i dobit ću program za crtanje. Koja je razlika između ovog programa za crtanje i Painta ili programa koji smo mi nazvali bojanje? Prvo što je Kleki.com na internetu. Inače, taj isti Kleki.com se može otvoriti i pomoću vašeg mobitela. Znači, funkcionira također u njemu. Sad ćemo dokazati. Znači, isto kao... Dobro, moram se malo snalaziti. To je preglednik, jel tako? Ako napišem Kleki, evo ga. Što se dogodilo? Ili vidite? On je pokazao Kleki Paint Tool, ista priča.
Ja ću ga pokrenuti. Je li to kleki.com? Je, isto, usporedite malo. Samo što je naravno zaslon mog mobitela nije tako velik kao zaslon monitora, je li tako? Prema tome ja moram zapravo ovaj izbornik, tu je vidljiv taj izbornik, ovaj tu izbornik moram privremeno maknuti da bi mogao stvoriti prostor za crtanje, ok? Evo da to malo bolje vidite. Sad je puno bolje, je li tako? Dobro. Znači, ja ću ovaj program tako da pritisnem, sad moram ja to pogoditi, ovu alatku ovdje, tu sa strane, maknuti, valjda ću pogoditi, ajde pritisnut ću ovako. I ona će se maknuti, ok? Dakle, to je moj kleki.com. Što radim sada na njemu, na mobitelu? Evo ga, crtam, ok? Ja, znači mogu crtati. Dokazani? Jesam dokazao? Jesam, ok. Ako želite natrag dobiti ponovo ovaj izbornik, moram opet pritisnuti, sad treba pogoditi, sve mi je naopako, je li tako? Čekaj, evo ga. Dobro, nema veze, ajde. Shvatili ste koliko je sati, evo ga, pojavio se ponovo čitav taj izbornik, sličan kao i ovdje. Ja ću sad završiti raditi sa mobitelom u kleki.comu i nastavi dalje raditi normalno u puno ugodnijem sučelju, a to je sučelje unutar web preglednika. E sad, mi možemo kleki koristiti tako da crtamo. Jeste radili u klekiju? Pa onda znate to, je li tako? Podsjećamo se. Možemo ga smanjivati, povećavati i tako. Međutim, mene sada zanima zapravo jedna druga stvar, a to je da učitam pomoću ove alatke ovdje gotovu sliku. Koju ćemo sliku učitati? Ići ću na radnu površinu, ići ću na 4. razred i učitat ću ovog jednog Fredija, može? Ok, što ću napraviti, nemam pojma, ne znam, ali kliknem 2 puta i sad me pita, ovo je malo podsjetnik, jesmo to radili? Učitavanje gotove slike, jel tako? Učitat ću ga ne kao layer, nego kao image, as image. Znači ne as layer, nego as image. Koja je razlika? Ako bi ga učitao ovog čovječuljka ovdje, ako bi ga učitao kao sloj, layer, onda bi pozadina ostala ovaj papir, koliko god je velik. Okay. A ako bi ga učitao kao image, onda bi u kleki.com se učitala ova slika, to jest ovaj okvir. E sad idemo malo razmisliti. Što zapravo želimo? Ako želimo samo preinačiti ovu sliku, onda bi ga as image. A ako bih želio raditi manipulacije sa njim, onda bi ga as layer učitao. Okay. Jer onda bi velika površina ostala u klekiju, platna, a onda novi image bi mijenjali tako da ga mičemo i slične stvari. U redu? Samo pojašnjenje. Ja ću, rekao sam da ću ga učitati kao image i evo ga imam. E sad, što je važno primijetiti ovdje? Dakle, taj moj čovječuljak je nacrtan i vidimo da se umjesto pozadine vide ovi kvadratići. Što oni, ti kvadratići, predstavljaju? Što predstavljaju? Prozirnu boju, prozirnost. Znači, to je na takav način obilježen dio crteža koji je zapravo proziran. Zbog čega nam treba ta prozirnost? U prethodnom videu ste vidjeli. Zbog čega? Zbog čega nam treba prozirnost? Zbog toga jer ćemo lik pomicati
po jednoj podlozi, tako da ne vidim kvadrat koji se, ili pravokutnik koji se miče, nego vidim samo siluetu ovog lika. Znači, vidjet će se da se ova silueta miče, pa to smo vidjeli u prethodnom videu, je li tako? No, ja sam rekao, ja bih volio malo preinačiti ovo, da bude malo drugačije. Kako ja to mogu raditi? Prvo, mogu povećati to i sad gledaj, mogu uzeti i izbrisati ovu slamčicu. Na koji način? Izaberem gumicu i počnem brisati pomoću gumice. Međutim, ovdje mi je sada zapravo izbrisana gumica je djelovala, to jest gumica je djelovala tako da briše, a umjesto ove slamčice ostavlja bijelu boju, a ja to ne želim. Ok, nego želim nešto drugo. Tako da ću napraviti undo, poništi i ovdje ću izabrati da transparent background, znači da bude prozirna podloga. E sad kad brišem, onda vidimo da nije više bijelo, nego je prozirna boja. Dakle, sada brišem dokle mogu brisati, evo ga. Ovdje sad više ne mogu brisati. Zašto? Jer ako bi ću izbrisati usta i moja usta će postati prozirna. Znači, više ne možemo s tim alatom raditi, nego moramo što učiniti? Moramo izabrati neki alat za crtanje. Sad smo došli do problema. Dakle, izaberemo alat za crtanje. Koju boju ću izabrati ovdje da bih nacrtao usta? Ko ima ideju? Crvenu. Kakvu crvenu? To je bitno. U ovoj paleti imamo veliki izbor crvene, međutim mogu i izabrati ovu alatku eyedropper, to jest ona pincetica za uzimanje uzoraka. Jel? Ako kliknem tu i sad izaberem već postojeću boju crvene usnice koja baš nije crvena, vidimo da se izabrala točno ovdje. Sad mogu početi crtati pomoću braša, s time da moram odrediti koja je veličina. Ja bih čak i ovdje odredio da bude taj kis da bude više proziran, da ne ostavlja veliki trag, nego blijedi trag. Zašto? Zato ću probati što vjernije nacrtati, vidite ovo, znači što vjernije crtam sada moja usta umjesto ove slamčice. Pokušavam što vjernije, sad će tu biti malo već improvizacije, nema veze, evo ga, recimo da su to moja usta. Ovdje bi trebala biti koža, znači opet uzimam eyedropper i nastavljam dalje crtati s kistom na području gdje je recimo koža. Ok, evo ga, evo relativno dobro sam već to izbrisao. Ok, ovdje mi treba još izbrisati malo, ali smanjujem veličinu zahvata, vidite kako se ovaj krug, tako da ne počnem brisati lice. Dobro, vrlo precizno možemo raditi. Ako sada povećam to ili smanjim, onda već vidim da sam izbrisao slamčicu. Je to ok? Sasvim solidno. Sad ovako, obzirom da ja nisam jako zadovoljan s mojom frizurom ovdje, ne bih ja baš volio imati takvu frizuru. Vidite kako neka kovrčava sjeda kosa, tako. Ja bih volio imati lijepu kovrčavu crnu kosu. Može promijeniti. Kako ću sad to mijenjati? Koji je problem ili o čemu moramo voditi računa kada to radimo? Jedno vrlo važno pitanje, kad docrtavamo nešto. Ovo smo relativno lako napravili, znači izbrisali smo slamčicu. Međutim, nisam siguran kakvu bi ja kosu zapravo htio. Volio bih imati mogućnost da probam jednu kosu, drugu kosu, možda bih stavio plavu lijepu kosu, da sam blondi. Ok. Što mi je najbolje onda napraviti? Da li netko ima ideju? Da li crtati na crtežu ovog platna ili možda nešto drugo napraviti? Otići u layers, slojevi, i na ovaj sloj ovdje koji imamo, inače ovako, sad ću malo smanjiti sloj, vidite kako postaje sve prozirniji. Dobro? Ok. Ja ću iznad tog sloja staviti novi dodatni sloj. Kako to radimo? Vrlo jednostavno. New layer, ovo je plus. Kliknem na new layer. I sad imamo
pozadinu i gornji layer. Kakav je taj layer? Vidimo po njegovoj oznaci. Kakav je on zapravo? Proziran. Odlično, bravo, to je bilo dobro. Sad idem natrag u brush ili u četkicu, izaberem neku boju, recimo, idem na layer, idem na brushes, dobro. Ok, samo malo da maknem ovoga čovječuljka ovdje, jer je postao nebitan ovdje za naš sat, jel tako? Da ga stavim skroz u kut. Dobro, dakle ovdje mogu sada birati neke alate, evo ga, i crtati. Ajde, ja ću izabrati recimo crvenu kosu, skroz crvenu kosu. Dakle, moramo znati da se nalazimo u layeru gornjem, layer 2 i na njemu crtam. Idem sada nacrtati kosu. Može? Kosa. Je li to dobra kosa? Apsolutno loša kosa. Ko je vidio ikada ovakvu kosu? Strašno. Sad, što mogu napraviti? Ako povećam prozirnost layera ili sloja, to gdje sam crtao kosu, onda vidite da on može i polako nestajati. Međutim, što je još bolje? Ja ako izaberem sada gumicu, onda s tom gumicom mogu brisati, povećam size, mogu brisati ovo što sam nacrtao. Bez problema, bez da zahvatim donji layer, jel tako? Izbrisao sam gumicu. Znači, brisao sam samo jer sam aktivirao layer 2. Samo to što je u sloju 2 bilo, to sam brisao. I na taj način mogu si popraviti. Međutim, to nije rješenje onog problema. Ja bih volio barem pokušati sa tri frizure. A imam samo jedan layer. Ajde idem na tom layeru napraviti prvi prijedlog frizure. Rekao sam da bih ja vrlo rado imao crnu kosu. Evo ga. Dobro. I sad ćemo crtati. Povećat ćemo malo ovo, malo ćemo se koncentrirati samo na kosu i sada lijepo ja idem crtati kosu. Zgodna kosa, jel da? Baš je dobra frizura. Sad naravno moram povećati malo, to je smanjiti opacity, da se možda malo povećati size, da mi bude lakše crtati. Najprije sam skicirao. Napravio sam skicu, ok, super. Bravo. Sad sam ga pobojao. Moram smanjiti size da mogu preciznije, malo previše. Evo ga. I nastavim dalje crtati moju kosicu. Evo ga, još malo, strpimo se. Nećemo previše vremena gubiti, ali recimo, meni se baš sviđa. Se vama sviđa ova frizura? Jako je lijepa. Malo ću ovdje još jednu vlas, malo ovako. Evo, baš sam lijepo to napravio. Da vidimo kako to zapravo izgleda u konačnici. Jako dobro. Baš mi je dobro ovo. Ok. To je layer 2. Sad što ako sam nezadovoljan? Što ću napraviti? Otići ću na layer, jel tako? I onda ću smanjiti skroz. Vidite ovo. Ili ću skroz izbrisati layer. Znači, izbriši layer, ako nisam zadovoljan. Međutim, ja bih rado probao još jednu frizuru. Uključio sam layer. Dobro, sad bih volio da mi ne bude tako crna kosa, nego ću na layeru 3 napraviti da je ona više da sam blond, ok. Mogu ostaviti ovo vidljivo, ali mogu i smanjiti vidljivost layer 2, da mi se makne i onda nastavi dalje crtati u layeru. Uzabrat ću žutu kosu, evo ovako jednu i sada ću napraviti recimo
Dobro? Ma baš je dobro. I sada naravno obojamo ovo sve skupa. Neću ja gubiti previše vremena jer vidite o čemu se radi. Evo ga. Evo, moja žuta kosa. Znači sada imam mogućnost izabrati koja frizura mi se više sviđa. Da li ova u leru 3 ili ova u leru 2. Kako? A mogu ih i miješati. Je tako? Evo ga. Koja se vama više sviđa? Crna je bolja, jel da? Više mi paše, onako malo je. A možda da dodam još jedan rep na crnu? Ili gore onaj vodoskok, jel tako? Kako god, no dobro. Uglavnom, shvatili ste o čemu je riječ, jel tako? E sad, zašto sam ja to sve skupa radio? Zato da preuzmem ovu datoteku, ok? Ja sam koristio online alat Kleki.com, docrtao sam nešto, uzeo sam nešto što već imam na računalu, uploadao ili odveo do Klekija.com-a, do njegove web stranice. Tamo su oni programi, jel, koji funkcioniraju. Kleki.com je zapravo program na serveru, na poslužitelju, na računalu koji se nalazi negdje. Taj program je stavio to u obradu i sad kad sam to obradio moram preuzeti. Kako preuzimam? Pomoću ovoga, vidite, Save Image. U redu? Znači kad kliknem na Save Image, onda ću dobiti mogućnost izbora u kom obliku želim spremiti. Ali vama pitanje, gdje će se spremiti sad ovaj crnokosi čovječuljak? Reci, u mapi kojoj? Gdje je ta mapa? Na računalu mom ili tamo na serveru? Ne na serveru, ne na poslužitelju, na mom računalu, na ovom kojem radim. To se zove download, jel tako? Preuzmi sliku. Idemo kliknuti download i vidite da se preuzela, ok. Znači moj preglednik u kom sam radio u Klekiju je sada preuzeo praktički ovu datoteku i ona se nalazi negdje, prikaži u mapi, evo ga, u preuzimanja. U redu. Znači u mapi preuzimanja mi se nalazi taj moj Kleki. Jedno pitanje. Ovo je tek, hoćemo provjeriti kako to izgleda, ajmo. Evo ga, to je moj Kleki, jel tako? Kosa se ne vidi, meni se sve čini da ću, zahvaljujući ovoj kosi, ja biti malo čudan u mom videu. Možda ovo sve postane prozirno. Može biti, nisam siguran, ok, to ću provjeriti. Nadam se da je ovo sve skupa prozirno, ok. Idemo sad zatvoriti ovaj preglednik privremeno. I molim vas, sad ćemo početi izrađivati uskoro video, ovako kako sam prije radio, na sličan način. Međutim, ovaj mi sad ne treba i ja moram prebaciti ovaj novi crtež u kolekciju koju već imam. Znači, uzimam moju datoteku koja je preuzeta u datoteci preuzimanje. Jel vidite kako se zove ona? Malo čudno, 20220118 i onda piše ovdje OMZ i Kleki. Što mislite što je ovo tu? Datum, bravo. Znači to je zapravo današnji datum 18.1.22. A ovo OMZ su stavili neku kombinaciju slova oni i još su dodali Kleki da se potpišu da je to nastalo pomoću njihovog programa za crtanje. Vidiš kako su se potrudili. Ako ja ovo sad prebacim u moju kolekciju među ove sve crteže, evo ga, vidimo da je tu ovaj crtež, ok? Među njima. Ja ću ga sada preimenovati, kliknut ću 2 puta sa razmacima i nazvat ću ga kosati čovjek. Kosati čovjek 01. Evo, tako ću ga nazvati. Evo ga. Dobro. Jer vidiš da je ima kose ko u priči ovaj tu kosati čovjek. Ok, pozadinu imam već. Međutim, moja pozadina mi se baš ne sviđa. Ja bih volio još nešto dodati u tu pozadinu.
U redu. Nešto bi dodao. Hoćemo li otvoriti tu pozadinu također u Klekiju pa pokušati nešto dodati? Da, ajmo. Ajmo, Kleki je još uvijek ovdje. Ako ja kažem nju ili kažem otvori, ovako, onda ću uzeti sada ovaj put pozadinu. On mene pita hoćeš kao image ili kao layer, kao image, i sad sam dobio moju pozadinu u Klekiju. E sad što ću napraviti u tom Klekiju kao dodatak? Znate što ću napraviti? Stavit ću sunce, evo, brush, izabrat brushes, uzeti neku žutu boju, neku žutu, nema veze koju, evo ovako, i povećati size, vidiš, još moram povećati, još, vidite kako se povećava, evo, znači tu ću početi crtati sunce, pogledaj, opacity ću malo povećati, zapravo još ću malo povećati, samo malo, još ću malo povećati, evo ga, gledaj, opacity sam smanjio, pogledaj ovo, klik, žuto, ok, idem sad smanjiti veličinu, pa onda žuto, pa žuto, jel vidite razliku? Pa onda još smanjiti veličinu i onda ću ovdje nekoliko puta kliknuti da to bude zaista, evo ga, jesam dobio jedan lijepo sunce, jel tako? Sasvim je ok sunce. No, dobro. Idemo sad ovako, što bih još dodao? Ma ja bih vam zapravo dodao ovdje stablo. Kod sunca to nije problem jer sam radio na samom layeru pozadine. Međutim, ja bih ovdje trebao za stablo dodati jedan novi layer. Zašto? Jer nisam siguran da ću biti zadovoljan sa stablom. Isto kao kad sam radio kosu. Ista priča. Idem probati prvo stablo, ali ću ga crtati u layeru ovom. Znači, ovdje. Međutim, sad ću izabrati jedan drugi alat koji je malo čudan, vidjet ćete, malo ću ga povećati, ovako samo da vidim, dobro. I stablo je kako obično, zeleno, je li tako? Pogledajte kako ovaj alat radi. Vidiš? Ok. Dobro. Zanimljiv je alat. Je li dobro ovo stablo? Ma, naravno da je dobro. Evo, nećemo pretjerivati, neka je to moje stablo, malo ću mu i korijen napraviti malo veći, evo ga. Evo ga, idemo sad pojačati zelenu boju i recimo opacity smanjiti, pa ćemo ovdje napraviti nekakve listove, ok? Dobro se rade listovi, jel da? Evo, nećemo pretjerivati na brzinu jer gubimo previše vremena. Evo ga, još malo listova. Možete malo promijeniti neku boju svjetliju da bude zanimljivije, jel tako? Ili povećati opacity, znači da ova druga, a možemo čak još više povećati, smanjiti ili povećati boju da to izgleda što uvjerljivije. Ajde još. Dobro, neću pretjerivati, treba biti sve. Evo, napravio sam stablo. Jesam li zadovoljan sa stablom ili nisam, ja uvijek mogu stablo maknuti, jel tako? Meni je ok. I sunce je tu, znači layer zadovoljni, idemo download. Downloada smo ponovno, smo downloadali, pogledaj u mapi, tu je stablo i sad ćemo to pridružiti ovoj kolekciji ovdje koju imam i nazvat ćemo nova pozadina. Nova pozadina. Sad sam završio sa Klekijem, zahvalite mu se, kažete hvala Kleki, doviđenja Kleki, bio si od koristi, jel tako? I sad imamo moju kolekciju crteža s kojim možemo raditi razna čuda. Ali, pitanje je, gdje ćemo raditi sad naš crtani film ili pomoću kojeg alata? Da li netko zna?
kako se zove alat s kojim ćemo raditi video. Zove se KDN Live. Evo ga, ja ću ga uključiti. Još malo, samo mu treba da se pokrene. Dobro, i evo mi ga moj KDN Live. Znači, taj alat je alat za izradu filmova i za uređivanje filmova. U redu? Kako on funkcionira, nećemo se previše baviti time da ja vama opisujem kako izgleda taj alat sve skupa. Ja ću odmah krenuti u posao. Prvu stvar što moram napraviti je ubaciti moju novu pozadinu. Dobro? Evo, gdje to ubacujem? Tu. U takozvani bin. Evo ga, jeste vidjeli? Tu je pozadina. Ta pozadina je kao crtež, međutim meni ta pozadina mi treba biti kao video. Zato ćemo uzeti pozadinu i ubaciti u video 1. Pa ćemo proširiti trajanje na, recimo, na 2 minute i pol. Evo, otprilike 2 minute i pol, kako znam ovdje mi piše 2 minute i pol. 2 minute i 29. Sad ću u istu kolekciju ubaciti ovoga kosatog Fredija, ok? Ovaj što ima kose puno. Ok? Evo ga. I sada tog kosatog Fredija ću staviti ovdje u video 2 trak. Gledaj. Ubacim ga unutra. Ako sad pokrenem moj video, ovdje ćete vidjeti kako izgleda video. Evo ga. Zgodno, jel da? Jako zgodno. Međutim, osim što stoji u sredini, on ništa ne radi. Što sad ja moram zapravo napraviti? Moram ga pokrenuti praktički, stavit ću ga još jednom, stavit ću ovdje smanjiti duljinu trajanja, pazi, tako. Ovdje ću malo povećati takozvani zoom, da mogu malo preciznije raditi, ovdje povećavamo zoom. Znači, slušajte mi djeco, ovo je samo demonstracija rada, ništa specijalno više. Povećat ću još malo i sada bih trebao dobiti, možda sam malo pretjerao, znate, u povećavanju. Dobro, malo ću smanjiti ipak jer evo ga, ovako ću, to mi je dovoljno. Sada ovaj tu drugi čovječuljak, on je prvo i osnovno, vidite da stoji na, još ću malo smanjiti, ipak mi je to prevelike. Ovako, ovaj tu čovječuljak je prvi, a ovaj je drugi, jel tako? Ako idem na pokretanje, onda stoji, i sad kad dođe do drugoga, on bi se trebao pomaknuti, ali on se ne pomiče. Zašto se ne pomiče? Jer ja nisam poziciju tog drugog čovječuljka makao. Sad ću to napraviti, desni klik na njega, insert effect, transform. I sad gledaj, znači pomaknem tu, selektiram, transform, sad ću micati ovog čovječuljka da ide malo u desno, ok, evo ga, dobro. Sad ću, kad sam zadovoljan s time, Ctrl+C, Ctrl+V, spojit ću, znači duplirao sam čovječuljka, evo ga, tu je pozicija tu, uzmem ovdje i opet pomaknem poziciju malo dalje. Jel vidite? Sad opet Ctrl+C, stavim glavu na poziciju gdje ću prilijepiti, spojim sa prethodnim i opet pomaknem još više čovječuljka. Ako sam to napravio dobro, onda pogledajte što sad na kraju imamo. Dakle, gledate ovaj video, još malo. Ovaj video, može? Ajmo ga pregledati da vidimo kako izgleda. Znači, ovaj video gotov. Stani. Idemo pokrenuti. Sad. Stojim. I sada se počinjem kretati. Ok? Jel dobro? To je to. Dakle, to je bila kratka demonstracija rada, koji svaki majstor crtanog filma mora raditi. Međutim, ja sam ovdje napravio nešto vrlo jednostavno i vrlo kratko. Možete zamisliti kad imate crtani film koji traje 15 minuta, koliko posla ima oko tih crteža, koliko tih crteža treba raditi, koliko pomaka. Što mislite suvremene crtane filmove, ko radi? Da li jedan čovjek ili
puno ljudi, svako radi svoj posao. U redu? Ima li pitanja? Nema, hvala na pažnji, doviđenja.